Policija. Zašto Plavuša stavlja knjige na policijski auto? Zato jer piše police. Sahrana. Umro u Plavuše suprug i na sahrani je tješi njena prijateljica pa kaže: nemoj plakati, lijepa si, mlada si, zgodna si, već sutra ćeš naći sebi drugog, a na to će ova druga: dobro sutra, a šta ću za večeras? Potonule. Plavuša treći put zove konobara: molim vas još jednu kocku šećera, pa već ste stavili 7 kockica u tu kafu. Znam, ali sve su mi potonule. Hamlet. Dođu 2 plavuše u kazalište i na blagajni traže 2 karte. Blagajnica pita za Hamleta, plavuše kažu: ne za nas 2. Prozori. Iz dnevnika jedne plavuše. Dragi dnevnice, prošle sam godine dala na kući zamijeniti sve stare drvene prozore novom stolarijom. Prozori su super, štedimo na grijanju i sve bi bilo izvrsno da me nije nazvao vlasnik firme. Rekao mi je da je prošlo godinu dana, a da prozori nisu plaćeni. Bila sam iznenađena, pa sam mu ponovila što su mi rekli u prodaji: ti su vam prozori toliko dobri da će za godinu dana sami sebe otplatiti. Prošlo je godinu dana, ako sam plava nisam glupa. S druge strane linije nastao je muk, pa sam poklopila slušalicu. Sigurno se tip sad osjeća kao zadnja budala. Tarzan. Dosao Mujo u Ameriku i upoznao Tarzana. Kaže Tarzan: ja sam Tarzan, a ovo je moja zena Zein. Mujo: ja sam Mujo, ovo je moja zena Fata. Kaže Tarzan: ovo moj čita, na to će Mujo. Moja nepismena, u pizdu materinu. Tablice. Jošla lezbijka u policijsku stanicu želeći registrirati auto. Kaže policajcu na šalteru: molim vas, ja sam lezbijek, hoću roze tablice. Pa neće moći, sve su tablice bijele. Ali ja sam lezbijka i želim roze tablice. Ne može. Nema roza. Zaključi policajac. A kako vi pederi možete imati plavi? Jaka i slatka kafa. Ulazi kršni Crnogorac u kafanu i sjeda. Prilazi mu mlada, zgodna i lijepa konobarica. Djevojko, donesi mi jednu jaku kafu, kao što sam ja jak, i slatku kao što si ti slatka. Donese konobarica kafu. Crnogorac proba pa joj reče: djevojko, da se nijesi ti malo precijenila. Sretnu se Ivica, Hrvat, Svetozar, Srbin i Mujo, Bosanac, te se raspricali o jebacini. Kaze Ivica: ja kad imam odnos sa mojom Maricom, ona se najviše uzbudi kad je lizem. A na to se Svetozar: ja kad imam odnos sa mojom Milojkom, ona se najviše uzbudi kad joj dam da pusi. A Mujo ce njima dvojci: moja Fata se od cijele jebacine najviše na kraju uzbudi. Tek ce ova dvojca Muji, jel kad svrsis? Aha, kaze Mujo, al najviše kad na kraju obrisem kurac od zavjesu. Trazio Mujo curu da se zeni, ali posto je imao veliki kurac od 50 cm, nijedna ga nije htjela. Stad se jadan ode on kod Hodze i pita ga šta da radi. Ovaj mu kaze da ima jedna princeza koja je pretvorena u Zabu preko 7 mora i 7 gora i da ode nju pitati, pa ako ona kaze ne, njemu će se kurac smanjiti za 10 cm. Poslusa ovaj i ode, nadje Zabu pa je pita: hoćeš li se udati za mene? Zaba kaze ne, pogleda Mujo u gace, a kurac mu manji za 10 cm. Ode on kući i opet trazi curu da se zeni, ali opet nista. Te on odluci da opet ode kod Zabe da je pita, pa ko veli sa 30 cm ima će veće sanse. Tako i uradi i Zaba odgovori opet ne, te se moj kurac smanji na 30 cm. Dodje kući opet trazi curu da se zeni, ali nikako da nadje. Pa se razmislja, ma otcicu još jednom sa 20 cm, cu sigurno naci zenu za sebe. Tako i uradi i dodje po 3. put kod Zabe i pita Zabu: hoćeš li se udati za mene? Tek ce Zaba na to dokle da ti govorim ne, ne i ne. Sretne Mujo Hasu pa ga pita: sta radi s večeras? 100 pitas, kaze Hasu. Ma treba mi gajba za večeras, treba Fata da dodje da je opalim, nema problema jarane, kaze Hasu i dade mu ključ, samo molim te ostavi sve kako si zatekao. Sutradan dodje Hasu kući i zatekne Muju u stanu, a u stanu sve razbacano, zavese pocepane. Na to ce Haso: ama sta to bi ovdje, pa koliko si ti to puta svrsio kovece 7 puta, odgovara Mujo. A Fata pita Haso: ma pusti Fatu u pikku materinu, opet me zajebala pa nije dosla. Došao Piroćanac u javnu kuću i pita, pošto je ovdje najjeftinija usluga:
Gazdarica mu kaže 10 evra za 5 minuta u mraku. Piroćanac izvadi 10 evra pa kaže evo ti 10 evra, a ti mi donesi sjalicu od 100 vati da vidim bar koga varam za svoje pare. Pita učiteljica Pericu Perice kako se zove čovjek koji nastavlja da priča iako ga niko ne sluša. Perica kaže, pa to je moj tata kad god dođe pijan iz kafane, a mama uzme oklagiju u ruki. Razgovaraju dvije plavuše i jedna kaže zamisli onaj moj mi je rekao da sam mu ja kao sunce. Druga se oduševi pa kaže jao kako romantično. Prva kaže ma nije uopšte jer mi je posle objasnio da ne može da me gleda duže od 2 sekunde, a da ga ne zaboli glava. Zaustavlja policajac Piroćanca i kaže mu gospodine niste upalili svetla to je kazna. Piroćanac mu kaže ma kakva svetla druže pa ja mrak poznajem kao svoj džep, a i šteta je da trošim akumulator kad su zvezde ovako jake večeras. Zaustavlja policajac Piroćanca i kaže mu gospodine niste vezali pojas to je kazna 50 evra. Piroćanac ga pogleda pa kaže ma piši slobodno druže to mi je jeftinije nego da popravljam mehanizam koji se zaglavio još prošle godine. Pita Mujo Hasu bolan Hasu šta je to gore od onoga kad ti žena nađe poruke od druge žene u telefonu. Haso kaže ne znam Mujo šta. Mujo kaže pa gore je kad ti nađe poruke od drugog muškarca pa te pita ko je ovaj tvoj mali. Došla plavuša kod ginekologa i on joj kaže gospođo čestitam dobit ćete bebu. Plavuša se uhvati za glavu pa kaže jao doktore, a jeste li sigurni da je moja? Sretnu se 2 Piroćanca i jedan pita ovog drugog što si tako tužan prijatelju. Ovaj kaže ma pusti umrla mi tašta. Prvi ga pita pa šta je bilo jel bila bolesna? Drugi kaže ma nije nego smo se dogovorili da ona kuva ručak dok ja popravljam struju pa je malo pomešala fazu i nulu. Vratio se Mujo iz Nemačke i donosi silne pare, a Fata ga pita bolan Mujo, kako si tako brzo zaradio toliki novac. Kaže on pa Fato, išao sam na takmičenje u lizanju pizdi. Fata se prekrsti pa kaže jesi li bar pobedio. Kaže Mujo nisam, bio sam drugi, pobedio neki Japanac. Fata ga pita pa kako on, a ti ne. Moja Fato, on ima onaj mali jezik ko u zmije, pa zavuče gde ja ne mogu ni prstom. Uhvatio Mujo Hasu kako mu jube ženu u krevetu. Mujo sav besan izvadi pištolj, a Haso skoči i kaže stani bolan Mujo, nemoj pucati, hajde da se dogovorimo kao ljudi. Kaže Mujo kakav dogovor, ibeš mi ženu u mojoj kući. Kaže mu Haso slušaj, hajde da bacimo kocku, ako padne par, ja tebi popušim, ako padne nepar, ti meni popušiš i kvit smo. Mujo se zamisli pa kaže dobro, hajde, bacaj. Baci Haso kocku i padne par. Haso se baci na posao, a Mujo gleda u plafon i kaže moj Haso, ti i ja se ovdje ibemo, a tamo napolju neko može da nam ukrade bicikle. Leže Mujo i Fata u krevetu i Mujo krene da je spopada. Kaže mu Fata ne mogu sad Mujo, boli me glava, dobila sam, sutra imam zakazano kod ginekologa, moram biti čista. Mujo se okrene na drugu stranu, čuti minut, pa je upita čuj Fato, a imaš li sutra zakazano i kod zubara. Došao Haso kod doktora i kaže doktore imam problem, peče me kad pišam. Doktor ga pregleda pa kaže bolan Haso, pa ti imaš triper. Kaže Haso nemoguće, odakle mi to doktor ga pita jesi li spavao sa nekom ženom skoro. Kaže Haso jesam, sa Fatom. Doktor kaže pa onda je od nje. Ode Haso kod Muje i kaže bolan Mujo, tvoja Fata ima triper. Mujo ga pogleda pa kaže pa šta, cijela čaršija ima triper, samo ti i ja pravimo dramu oko toga. Pita Mujo Fatu čuj bona Fato, da ti neko ponudi 1000 maraka da se ibeš sa njim, bili pristala. Fata se zacrveni pa kaže pa ne znam Mujo, to su velike pare, možda i bih. A bili za 5 maraka, pita Mujo. Fata se uvredi pa kaže šta ti misliš ko sam ja, kurva. Kaže joj Mujo pa to smo već utvrdili, sad se samo cenkamo.